اسپانسری کمپانیای خوشنام دم باش گهدار و تماشاوان هجاد باسی رو جایی دل قلبنا قلق مجارن جرايا قشتيا تركيا رقرنگ بسرده فرصة پیکانینا رفرندوما پروسيا اندامتيا تركيا اللي يكيتيا أوروبا جالي سروكمار أردوغان دا هات زمان أردوغان يكيتيا أوروبا بهلوسين راستقينة همبري تركيا توان باركر و قوتكو قلي تركيا بلا بريارا خل سر بيوندين اندامتيا لقل يكيتيا أوروبا بدا ما بدك دن آگرم درو جوا ترکیه ده به طایبت آباکوری کردستانی پروسه هلبجارتنا پارلمنتویا هرما کردستانیه انجام این هلبجارتینی و بینی درد که پیش دکاره چه باندور الپیوندین هرما کردستانی و ترکیه بکه لگل سروک بشا پیوندین ناو دولتی لزانینگاه دیجله دکتر حسین شیحانلولو جه استودیوامه انقره هم ده بگرن دست و بنرخین Silav Brez Şeyhanlıoğlu sekna Serokomar Erdoğan a referanduma proseya endametiya Türkiye diyekitiya Avrupa delgor baveriya ve dipi vajoyek veki irode go evqas pırs li ser mezi li Türkiye'ne çend peyvist bu go bebe xalek serekeya Rojava Türkiye. Selam Huriş, şamu temaşavan heyecan ra. Nuha Türkiye neziku 6 sali boyu bir şopa Avrupa demeşe. Hatta hani belki duruyor hin şu yönde çıkan bahve düsüdü 5 sale yani tanzimat, islahat, meşrutiyet hatta hani Osmanlı ijdare evrevşa Türkiye bir şopa Avrupa kati yani nezikası asra boyu. Erdoğan biryara و ام ببیک مجارا ده برگود ام و یکتی اروپا بم رفراندومه حقیقتا بریارک دیروکیه حتی نکو تو کسیش ملت را نپرسی یعنی اف روشا مگب شوپا اروپا مکتنه جمره باشه نباشه حقیقتا اف گلک مهمه از بخود و دیروکی دی بینم اگر اف روشه ملت ترکیه را ور پرساندن به قناعت آمج سدی بیستی زیادتر نابه بله نابه اره و یعنی سدی شیز هفته و بنا ام ناخوازن سبب چیه؟ اف یکتیا اروپا روشا و ترکیه بشوپه کتی جو وقت عدنان مندرس بو ده 1958 دست بی بو مندرس به چه تشتگو گو اف یونانستان خناوی حوزه والا محقق تشتك تداهي اجي خبافه مي Türkiye derbasi verici bu inkılapçı bu 12 Eylül 1963 despê bikirin se gav kirin peşa Türkiye yek 10 sala 15 sala 5 sala hatin 1986 ve vakti devra Turgut Özal bu Turgut Özal bu tamam me 6 sala derbas kir em dixwazin şwara bi müttefik em bu ra bi yek Veçak Avrupa biryarak da go kuvvete tüneyi go hun ne gore mene aboriya ve gelek zayıfe, içtimaiyata ve gelek harabe و الخارجي حدود وجهي مسألة قالك مزنية جفيشي و ده جارة تانسو تشيلر شو مثلا حدود تركيا يعني ام بي جمركات تركيا فانا خابوري حدود تركيا اوروبا فكر شبونا ادخالات اخراجات جو تمام ام بالسياسي جوارا نبويك فقط ام بابوري دخوازم ببيك حتى نوكا تركيا بي حسابي نزيكا 2 milyar dolar perekir zirar. Yani aboriya Türkiye gelek zirar di. Ha kısmeni kara hoşi di. Fakat 2004'da vakta Erdoğan 2 sal bu hat iktidara Türkiye ve çağı gave Kopenhag mesela Amsterdam mecari peymana mezinçe bu. Siyasi aboriçe bun. Siyasi mesela mahkeme Türkiye bun sivil. Emniyeta Türkiye Aser Ab Mezin Milli Güvenlik Kurulu ev Lutkaya jivra asker derxistin jivra asker tedahi fakat bir yare xo edi nahat kabul kurdu yani ji tavsiye derketin Bele kek Hüseyin kek Hüseyin nuha yekitiya Avrupa kek Hüseyin yekitiya Avrupa jali yani yekitiya Avrupa jali xwe dibejekum Türkiye kriterin velateki ko bibe endamê yekîtiya Avrupa bi cihnayne
نکو دبیجه از نخوازم ترکیه بگرمه نافخه او قاسال درباز بونه یعنی پروسه اندامتی نگریدایی سالانه گریدایی به جهانینا وان کریترانه و یکیتی اوروپا دبیجه ترکیه وان کریتران جهنانی هر ای سال بخواه یکیتی اوروپا چندین جاران بالا ترکیه کشاندیه كيك دلال نها اف ندوريه سبب چما ندوريه مثلا بلغارستان ابوريا خوش تركيا gelek خرابتره ام بي مثلا Yunanistan ام بي مثلا اسبانيا حشتو ديادا ياجي بريويا دولت شنفا وياجي ماجارستان تشيك سلوفاكيا فاناجي مثلا بون داخلي يكتي اوروبا سبب Türkiye mezin Türkiye Müslümanı çandina xo nefan Avrupa'yı yani anuka mesela وقتا جان مونت اوروبا هین آوا کرن تشت گود اوروبا قلوب خریستیانایی نه مسلمانایی یعنی اساس و نخوازم بی بنا اشبره تشت بی اوروبا خود تشت کی دی اگر ترکیه کریتریا اوروبا هموجی بیننجی اما وی هر ملت یو بپرسن اما هر رفراندوم بکن اما تش ملت یو بپرسن هون ترکیه دو خازن نخوازن her millet yok. Yunanistan mümkün mü bir Türkiye için merhaba bir mesela kanun Avrupa bakımı kek Hüseyin eğer bir devlet kek Hüseyin tu valatek kek Hüseyin tu valatek liyekitiya Avrupa heye bele kek Hüseyin ha tu valatek liyekitiya Avrupa heye kum milleteki 20 milyona ziydetir li velati be mafi vi zaman tünne mafi karanina vi zaman tünne veki PKK neyi naz kirin de desturi de maf nedne ve PKK de perverde de o zaman tünne be yek velateki vusal Avrupa'yı din heye nihal Bulgaristan'ı hemi mafin Türkiye Bulgaristan'ı her çıkası ne halke Bulgaristan'ı neji yani beşevay ardil Bulgaristan'ı tüneye le 20 milyon zedetir Kürt go mafi van tünne be beguman yeketi Avrupa ve babete tine ve kritereki Beli Kek delal ev gelek mühim mesela vakta prosa aşitiye despe bu eğer Avrupa bu hasta çeya Türkiye çeya Kurda Türka ve bu gota tamam em dest dedinte ev kriterya ve emete bikin müttefiki emete dahil bikin düj ve mesela be Kurda zamanı Kurda hayye nasnama Kurda hayye hal bikin fakat Avrupa ali Türkiye nekir yani em viyeci binerin aynı tu doğru gibi nezika 10 milyon 20 milyon belki ziyade belki kim Kurdeyi zamanı okusarına o ana kadaka gelek hani fakat Avrupa des nadı Türkiye yani Avrupa vehli ne samimiyi ha hafta salbuyu Türkiye kriterya Avrupa kış aninci nuka kriterya Bulgaristan şu Türkiye gele haraptır bu mesela Slovakya hatta ne tübebe yani Hırvatistan şu Türkiye gele haraptır bu Kıbrıs'a mesela Roma MBB ne Türkiye hala Roma mesela ev ne mümkün gibi bir perçe Avrupa çüto kabul kirin dura mesela peymanek mezineyi Londra Zürih'e dura da tuşta gezdi ki hatta ne Türkiye Yunanistan ne be müttefiki MBB peymanek nav netevi ne mümkün ki Rum ya hela Türkiye hela Türka bir müttefiki bana aynı fikrete kabul dikim eğer ki Avrupa bu hasta mesela Kurda Türkiye demokrasiye ko hal bibiya ve dese Türkiye bigirta ve aboriya Türkiye beyan edeceğim ve mesela 4 milyon tanabere Suriye ve desma ve tafana kek Hüseyin ev demago tüdü beji kek Hüseyin ev demago bele Bire Şeyhanlıoğlu ev demago tüdü beji ev demago tüdü beji ku Dinav beyna Kurdan u Türkiye'de proseyeki diyalogi hebu pevajoyeki çareseri hebu ez bixwel demel Avrupa'yı bum la Avrupa ve ne Türkiye ve ne ki geleki ereni bu ve ne ki geleki pozitif bu geleki pozitifli ve helvesta Türkiye daha temaşa kirin le ev babeta go ez dixwazim nuham bigirne desta abaku her isal gelek jaran yekitiya Avrupa pirsgireka kriteran ani peşa Türkiye'yi ve ki pirsa azadiya ramani, pirsa azadiya rojnemegeri ve her vaha pirsa PKK'ya Kürd. Nuha kek delal biner. Ji Avrupa bipirsin, bireme ev kriteriye Türkiye çendin, dibe sivsisiyi tamam. Eğer ki em vi sivsisiye kriteriye te xalas bik tu garantiye dedi mi ez tekef hündür em bibi yekiti Avrupa dibe na.
Mesela biz vakteki bedemi ezete 3 sale döbürüm, ezete 5 sale döbürüm. Dişteki vakino garanti tüneyim. Yani eğer dişteki vakino kri peşa Türkiye dibe eligible. Eğer Türkiye kriterya Avrupa gış ki binici. Em bebe mesela kurda komple halkır. Em bebe mesela demokrasi, em bebe dindara komple halkır. Ve vakti dahi nabe ezete bugün müttefik yok. Ben ezve dibim. Ev peymana, ev şerta, ev kayda tüj devlet tekrar Avrupa ne kiri peşyavana. Tişteki vakino şu var ne kiri? Je Türkiye tenera çekiri. Düt tüşta dibin. Eğer vakta tuva kriteriyama siyusi kriteriyam bir Kopenhag'ı, Amsterdam tuvana gışka binici ez her bir millete Avrupa bipirsim. Ey ehli Avrupa, tu Türkiye duhazı nakhwazı. Ne mümkün? İlo Türkiye devleti Avrupa bipirse, hun Türkiye duhazı nakhwazın jissedi daha jissedi bista kat'anu billah nezedettir. Empir İspanya jissedi bistu çare. Brez Şeyhanlıoğlu Gavaku Brez Şeyhanlıoğlu Gavaku ev prosya demokratik le Türkiye breve diçu Gava u prosya demokratik li Türkiye breve diçu u legel yekitiya Avrupa'yı peyvendiyen germ hebun li Türkiye nezikahiya endametiya yekitiya Avrupa'yı sadi heşteyi non derbast kir. Beguman Gava god medya u destilatı da rexne li enstitüye ki veki yekitiya Avrupa tekirin li gor baweriyata ev yek tesiri li raya gişti ya vi millati li vi welati nake. Nuha kek delal. Ve münasebeti de Avrupa Türkiye mesleri. Yani yekiti Avrupa Türkiye mesleri. Yani Türkiye duhazı dahili veya bebe. Nuha kriter hatta nuka 8 sal, nezika 8 sali buyu. Edi tüm ne mümkün devlette 8 sal Avrupa seri kul Avrupa gisi goti ezbem müttefikete hatta nuka devlette vakino berqepi nemayı. Ju Türkiye'de vakino dibin. Mesela Almanya vakino dibe. Dibe el duhazın imtiyaz müttefiki ki mümtaz imtiyazeti ama tuna dahili menabe. Mesela Türkiye tüşedo Schengen mesela. Ed duhazım mal, hizmet, insan sermaye her çar ve hevdura bigere. Nuka kekdela ez fikrame eve. Ez duhazım tamam Türkiye rojı Avrupa bimeşe. Bibim müttefik ne mühime. Dinav rojalata navinda Arabu, Türku, Kurdu, Acem Dinav xoda fena yekitiyak rojalata navin çe bikin şu an ne başları? Em be petrol heyi, neft heyi, av heyi, ard heyi. Va milleta diroka vana 2000 sal be hevdurayı kadere van yeki. Vana dinav xoda tiştek çe bikin şu an ne başları? Yeksaniye ki vusa tüneye kek Hüseyin. Nuha yeksaniye ki vusa tüneye kek Hüseyin. Nuha Türkiye be avay ki yeksani Irak, İran, Suriye ve avayeki yeksani geli kur temaşa dikeş boyu ku yekitiye ki usa pek vere? Birayeme bina esti şey bir nuha Kürt de mabena Türk ve Arap ve Acema'da tam embe fena reyekey cisrekid ortadayım. Be Kürt ne Türk kanı bir imparator mezzin bebe ne Acem kanı berbahra spiy vere ne Arapçı kanı jordare. İbn Haldun dibe ev coğrafya kaderameyi. Nuha bineri. Mabeyna Türku, Kurda da tarih eda şereki mezin herbek tişteki harap tüney. Ev yek. A dünya. Mabeyna Türku, Acema da tişteki vakinu tüney. Çok asa tüney. Fena Almanya, Fransa hevdura şer ne kirine. Fena düşmanatiye var tüney. Mabeyna Şii Sünniye de tişteki vakinu. Bina eşbiri ortaya bim. Herba cihana a düyemin da Avrupa kokunda xarabu. Sebebi avakırın yekitiya Avrupa zati ev bun. Amerika ev avakırın. Go bera fanat cahdı nafada şereki çenekin. Ez verdi bim. Brez Şeyhanlıoğlu naha Brez Şeyhanlıoğlu tüdes nişant keku Brez Şeyhanlıoğlu dibeku şereki mazın Brez Şeyhanlıoğlu dibeku şereki mazın navina Kurdan u Türkan Kurdan Faristan Kurdan Araban da ru ne da be. Bez ji aliyê wan welatan ve bi awayekî yeksan li Kurdan tê temaşekir mafê Kurdan tune ye got daxwaza yeksaniyê wekî miletekî mezinê rojhilata navîn bikin. Tu wê çawa dibînî? Kek delal. Kek delal. Kürt evladı Selahaddin Eyyubi'nin. Kürt Müslümanın و به کرد عرب و عجم و ترکی نکال جهان به امهن ذاتی بلی قدر اف باش ته خوانن بنا 100 سال بری وقت سایخ پیکو چه بو
Kurd kirin çar perçe îro rojalata navîn berçavê me hemû xerabiyê. Ew 100 sal du civakino be. Çi vaxt vê kom bibe? Aynı fena tu dibe. Türk jî Kurda fena li birakê xwe binere. Heqê wan, huquqê wan aynı çuqa İslamê dayê, çuqa dîrokê dayê fena biratê bevdura yekîtiya xwe biratiya xwe çê bikin. Ev fikraş Aceman ra jî, ev fikraş Ereba ra jî wereyê. Mesela alemekî Misir fethî şinawî dibe Kurd eytamê alemê İslamê. Ez bi xwe nabînim. Ez dibêm Kurd aynı birakî fena Türka, fena Acema û fena Ereba ev her çar bira lavê İslamên. Ev her çar birayê hevin. Qedera vanan yekin. Aynı mesela 100 sale, 200 sale Türkiye şopa Avrupa ket hatta nuka tu Avrupa biryarek mühim yani varan nekir biraya xwe Avrupa Türka fena xwe qasî hevdin nabîne ez werdibim ew çavê Avrupa Türka dinere Türk nikabî çavê Kurda binere gerek fena çavê xwe Kurda binere ez û Kurd yekin ez û Arab yekin ez û Acem yekin qedera me gişka yekin em yekîtiyek nav xwe da çêbikin em îttifaqek nav xwe da çêbikin ev ji Osmanî jî mestin bibe ev belki cihan asra 21 pêşiya me ye mümkün ki qedera cihanê nüh vedem çêbikin ev mümkün e nefta alemê em bibe madenê tabiî em bibe coğrafya stratejik hemûd bin nesî aleme İslamê de ev vira Kurd ciyakî gelek mühim e. Birêz Şêhanlıoğlu divê babetê de ez pirsekî cenabê te bikim. Divê babetê de pirsekî cenabê te bikim. Niha Birêz Şêhanlıoğlu li astê cîhanê de nêzîkî di sed dewlet hene. Kurd yekem car di dîroka xwe de sala par di 25 îlonê de mafê xwe çarenûsî bi referandumeke serxwebûnê xwestin destnîşan bikin bi awayekî demokratîk bi karnevalekî neteweyî li Başûrê Kurdistanê. Mesela helwesta van milletên ku derdora Kurdistanê ne ku te bi nav kirin wisa nêzik bû û ew yeksaniya ba wan heyî ji Kurdan re qebûl bikin Birêz Şêhanlıoğlu. Kektela tegelek teşek mühim god nuha gerek em vê fehm bikin ev coğrafya him dibin peymana saygı spîkodayê eger ki wexta em qedera xwe nekin destê xwe yani Türk jî Kurd jî Arab jî Acem jî li ser masakê her çar wextak nên cem xwe car heyî Türkê Kurda xwe car heyî Kurdê Ereba xwe car heyî Acemê her diya xwe em bi İsrail jî Amerîka jî İngiltere jî were li me gişka xwe ez wakîno dibim Vakta hakkı Kurda, hakkı Türka, hakkı Araba, hakkı Acema, hakkı vana gış qasi hevin. Gerek em kıymete hafzanı bin. Mesela veç ay kek Mesut Barzani vakta milleti Kurd çur referandum bi. Ez bu xufê dixwasim. Xwazika Erdoğan, xwazika Ruhani, xwazika kek Mesut Barzani û em bibe Iraqê. Her çar bi hevdera bigota birayê me ev rojhilata navîn ji saykî spîqo şê ve de nüh vedetê ava kirin. Hewcî Amerîka te em bibe destê de peyedê nîvê Sûriye dibe, hewcî İsrail te vira wa dike, hewcî İngiltere wa dike, were em bi xwe qedera xwe têkin destê xwe em bi xwe îşê hal bikin. Tabii ki pirsatê ye. Wê çaxê em bibe İran û Türkiye hücûmî ser em bibe hewlerê kir, ev referanduma 25 îlonê li aleyhê we ya bi eskerî, bi tanka, bi toqa got bisekinin, red kirin, dijûnetî ajotin aynı were wisa çêkirin. Akıbeta ve tehane İro mesela Aboriya Türkiye ket sıkıntı sebep çi Harama Kürdistan'ı a Bağdat'ı a Türkiye kadere vana yeki hududu vana yeki hevetir İro İrancı ket vakine birey delal gerek enviya bibinin ev bime dilizin yani İrol Kurdadığı, Sibel Türkadığı, Düsbel Arabadığı, Sesbel Acamadığı. Havcı vakino fena gürek nav mekeve em her çar fena brav hevdira piştaq bidin yek em alema cihaneden nühdü 21 asrada em ava bikin. Eğer ki em ava nekin ev Kürde İro devletek duçe bikin, Arabe yek duçe bikin. Mümkün Acemci, Türkçi belki dünya siyasi çağrı çebi evet çıto bibi. Bale. Çünkü İsrail ve Hint kalın bibi, Amerika Hint kalın bibi, İngiltere Hint kalın bibi. Havcı em dikevin bindesi vana na em pişta xu bidin hev fena brab hevdura bimişin. Bale Birêz Şêhanlıoğlu. Bale. Pişta xu kir yek li karşı Rusya li karşı Amerika mezin bu. Bale Birêz Şêhanlıoğlu. Şerri xu çekirin Almanya jî xerabu, Fransa jî xerabu. Bale Birêz Şêhanlıoğlu divê çerçevede di nîşandana helwestên demokratîk gelê Herêma Kurdistanê çû hilbijartinekê
ev hilbijartin hin jî proseya wê berdewam dike. Ji sedî 85 deng hatine hejmartin. Bawer dikim agahdariyê te jê hene ku ji sediya 85 de çi encam derketine. Nêzîkahiya Tirkiye ji bo hilbijartinên Herêma Kurdistanê çine ev yek dikarê bandoreke peywendiyên di navbêna Tirkiye û Herêma Kurdistanê de bi awayekî erênî bike. Nirxandina te dixwazim bigirin. Kektela noha li Herêma Kurdistanê KDP kek Mesut Barzanî partiya KDP mesela rayê xwe zêde kir fakat li Baxdadê zayıf bû. Berham Salih mesela bu reisi Cumhurî Iraqê. Halbuki mesela peymana kanuna esasiya Irak'e dibe çi tamam reisi Irak'e Cumhur reisi Cumhur Irak'e jnav kurda derkev jnav kurda jî gerek partiye kîja mezin bir ittifak çebike jüya begiya hatta nukaji vakino bu mesela Berham Salih bir berçave bir siyaseti iflas kırı bu anu ha bu reisi Cumhurî Irak'e bir desteki bir deste yani kuvveta mezin day Amerika'yı İran'ı bine ez veya cardı dibim. Eğer ki em behevdura nemeşin Ahmed Khani var dibi. Eğer ki em nebin yek em herin yek biyek. Nuha em be helbijartina Herêma Kurdistanê çebu. Gelek demokratik çebu. Etvirada kuvveta mezin KDP derket. Goran mesela geleketiyi. O yeneke mesela Hela Süleymaniye zedi ama tiştekeyi. Tişteki gelek mühim dikkatle mıkşan. Mesela hin Herêma Kurdistanê perçe perçeyi yani Süleymaniye helek edineri, evlerle helek edineri. Halbuki yani siyaset tamam hayata ceriyana devleteyi fakat eğer vakino her partiyak li caki çebibi تونیکال هفته بمشه تونیکال بغدادش بمشه تونیکال آنکارش بمشه شبوی به حساب از دخوازم اف تفریقه دناف وانا دا اف جدای دناف وانا دا جناف خود درخه سیاست ایدئولوژی نمهمه مهم منفعتا ملت خوی منفعتا و حرمه منفعتا و ملتی و گرگم لپیشیا خو بنرن شبوی به حساب اف yani ev helbijartına mühim bu yani sedu yansıda bir kürsüye koyayı KDP cardı yekemini bakın hatta bu Goran bu sisi yani beri 24 bu diyor bu 2013 mı takip grubu çağı abi yani hin belki Neçirvan Mustafa Çur Ahmet Şuya ve yaji kriza abori mesela teşekkür düzey dikkatam kışan millet kim çu ser sandığı yani beri sedi nod bu sedi nodi zedetir bu an ko sedi şey sedi nezika hafte varey yani millet kim der sandığı sebebi vi düzeye siyasi veji bibim millet bir siyaset medara per baver nakı yani ev mühim yani ses sebep benim Kek Hüseyin her vakit dest nişan kiri ligor encamın partiya pürtüne yani duhazıkad Beli, ligor encamın destpeki ku derketine Partiya Demokrata Kurdistanî bi awayekî gelekî bihêz li pêşe ku hilbijêrên Kurdistanê bi awayekî demokratîk helwesta xwe destnîşan kirin. Ligor şirovavanên herêmî ev yek bingehek îstikrarî ewleyî demokratîk li Herêma Kurdistanê jî peyda dike. Ev yek dikarê bandorek çawa di navbeyna Hewlêr û Ankara'da bike weke akademisyenekî berpirsyarê peywendiyên navnetîvê zanîngehekê nirxandina te di wê babetê de çi ye Birêz Şêhanoglu? Kek delal müddüh jî röportajek da bû ez bi xwekino dibê mesela mabeyna Iraqê û Herêma Kurdistanê da derî berê 5 bûn 6 mesela ez çend rojberê nêzîk xaburê bibûm yani kamyon makine hakikaten bir kilometre rej çêbûye ez vêya dixwazim nav birada jî şerçê dibe merî birê xwe re jî digire hev mümkün e fakat qedera me biratiya me daîmî ye rojê pêş da ez dixwazim ji referandumê şên ve Neçirvan Barzanî bir resmî davetî vira bibe mabeyna Ankara'ya ve Hewlerê fena 2 sal berê fena 3 sal berê çê bibe sebep çi ye ez bi xwe ser derê xaburê me projek çêkiribû Türkiye dibe ihracata me li alemê re Almanya yekemîn e bi qenaeta min
İrak yekemini, Harama Kürdistan yekemini nezika 10 milyar doları fakat em be nebe illegal fakat gayri resmi jivi gelek ziyadetire millet hela rojelata Türkiye hamu nane hoş sunurte yani hudut ve ticareti te rojek pejda düse derye düvebin insan mal sermaye u hizmet gerravana fena Schengen Avrupa çebib ez bixwe dixwazim yani mesela Balafira Diyarbakır dükkanı direkt bahata hevleri dixwazim car her hevleri der hevleri zati her Süleymaniye jî seçar ember riya behsina çebibi sebep çiğ ihracata embe a Diyarbakır embe a Merdin'i embe a وانه باجار دوجي پره خود سر هولری وانه سرورایی مثلا از زانینگاه هدیج دمم نخوش هلا حرم کردستانی پره خود زانینگاه همه مثلا کاردیولوژی متل ورا تداوی خود بینن نخوش صحت خود بین و دیگره مثلا دو از دیاربکر بوم تول بردری ماردینی تول بردری روحی تول به لدیاربکر دیگره حتی انکارجی به هزار سیاره عربی پلاخه هولری اربیلی تمرا به توریستی ته به تجارتی ته به براتی ziyareti ته سباچن ما بینامه جویزه دترنا مثلا شوم Almanyacı توج Almanya derdik evi dinav roje da Türkiye Paris'e dura her Londra'yı hev vodafone telefonata tenete goharanda naf hududa da tufarnake بله گلکی سپاس سروک بشاپی وندی ناو دولتی لزانینگاه دیجله حسین شیحانلوğlu گوش استودیومه Ankara'yı ترگلم تماشاوانین هجام هاتن داویا برنامه ایرو یا باسی روش حتی برنامه یک دن باسی روش هر شب